Mighty Records. Tora rankirete okaganchene richara. Tora rankirete okaganchene richara. Tora rankirete okagati manyetiko kwana. Tora rankirete okagati manyetiko kwana. Baito gukirane ryogoria mangana mange. Baito gukirane ryogoria mangana mange. Baito gukirane ryogorie bitine binge. Baito gukirane ryogorie bitine binge. Tora rankirete okagati richara. Tora rankirete okagati manyetike. Baito gukirane ryogoria mangana mange. Baito gukirane ryogorie bitine binge. Toro rankire kutanga tima yetiko kwana. Toro yingire tokanga tima yetiko kwana. Mwancho bulina bayigo mwancho muteko kuna hotero kwa Deni Zadaka. Hotero kuyabo mnyoka sensemo ya YouTube na soirega live. Stay present ngane ya tocho kwanda bwangu bwangu. Papa mambo ya bate. Kirane chisemi. Eri kirabuna abekere mnyoka sensemo ya YouTube ndai present. Kwanda ngane rega sentero yo bwangu bate ngama mambo ya. Papa mambo ya YouTube present. Mnyoka sensemo ya YouTube tunyola kwa AGR News. Asensema ya YouTube nganira gato kwanda sentera yo bwangu kegima. Nganira gato sanga sentera yo bwangu kegima. Kiza tina chechi. Ebiro binna byebi. Egisekeli nane na iranire. Eyendengeye. Omwana oratemu toro ginkirte okanga tina etu agriante lingia. Toro ginkirte okanga tima etikende gyonse. Orenga tima etu kwana. Asenjere ngabune yo mwancho muri na bayigo mwancho mutegerari awondenga Agnes Tony akayora mwangira plate ni Rispa uko wapi Yudi mko wapi Rispa by the way ulienda wapi I have not seen the Rispa kuna watu moro kuna Britney toka kanjeneri chara wakamba nakira Asenjere ngamde imba nda sema ya YouTube nyoka sema ya YouTube ndai present. Kindly usiniandike ujumbe upande wa Facebook kuna link nimeweka hapo kimbia upande wa YouTube niambie present kuna link nimeweka hapo link na bekere hapo sema ya live kindly nyoka sema ya YouTube ndai present mwana uratemo bona it's your time ngane kagade tutanga asenjere ya beneke ngima nyoka sema ya YouTube ndai present nyoka watu usanga asenjere ya beneke mu mwancho muligere abayigo mwancho mutegale baba gusiglo asensema ya YouTube ngonyete I'm waiting for you asensema ya YouTube not Facebook Facebook tingo soma message yaoni eko mbera ko erikira buna abeke mnyoka asensema ya YouTube nyando kwetera AGR News usedikira buna abeke kabla kwenye press ogenda asensema ya YouTube live Kwana yogo sesenya Watero monole tata kwana yogo sesenya Watero monole tata kwana yogo sesenya Watero monole tata kwana yogo sesenya Ayayo kwetanya bantu korende abe ayomorembe 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 Asenjere ngabune yo mwancho muri na bayigo mwancho mutegerari akoro kumna Deni Zadaka otero kwa yoku yaiga asenye otero kwa yoku yaiga togenda ngakwenda woga natenga mnyuka sasa ya YouTube ndai present asensemo ya YouTube tunyako batokore binta senjere abeneke mnaso iroro no de sinya Asenjere ngabune YouTube present
ngane gento to kwanda sintere bwangu kime ngane rega chan changere by the way ikomi cha butegero echin sana si chabano babaso chibata ngane cha Africa ya mucha bakora ruka ngane rante to rata kuna bwangu nasore YouTube nyoka gari ntabingo present elink ne abana bekirega bu asensemo ya Facebook elink ne abana bekira Facebook Edwin Atemo asante sana ushafika pale asante sana chenga YouTube ushafika pale already waikirega gari bwangu ntabingo present abana asensemo ya YouTube akoro kuna Sela 41 ashafika upande wa YouTube karibu sana mbona wakina kimbanje yendo mbanje ndengelinga kinako anaiga okay ane senior mukenya ngotenga ne senior koteronga abana begira abo kote banga ukira no aigo kirta ya ne senior eto iko pare de senior ya to a ver echere más mo be senior mo kore bintu bya senior Wai wangu ni de. Sasa ya YouTube ndai present sana nimekuwa na pale mami na kale sasa ya YouTube karibu sana. Kainde rit modi kero jumba sasa ya Facebook. Ekwera tingo soma. Why should you write because tingo soma? Tingo chirora. Ena sasa ya YouTube ndai present there. Kama noto kwana. Wai wangu ni de. Nifanyie Mungu kazi. Usingizi wa heri. Koda kibundi. Alice Nyabata karibu sana mami. Naona tuko live from Kericho town. Tumatingo yo. Biasara bya bantu barako na mangana wata kombo ntubugati. Nakito banyu madira kimbanyu. Choma nyete by the way let me tell you the truth of mine Enta bantu bangangire tabange. Choma yeti ngobisa. Umwana bwatani. Agora kuna Alice Nyabata. You thinking anjuma nyako ko ira bona nyako komisa. My friend ko Alice Nyabata no monto mo beta receipt. Alice Nyabata no monto mia. Ko they sell I no monto mo beta receipt because you doesn't pay my rent, you doesn't buy me food, you doesn't even why shouldn't you nyoko bisera why should I embrace you nyoko ngaina. Jengo deke mana ngeri gana mangana ito kore. Ruth Isabella karibu sana. Asante sana hapa sasa ya YouTube. Edwin Atemo na koda asante sana Sela nimekuwa na koda kibundi nimekuwa asante sana. Hapo kuna Peter Ambaka. Niko present watching from Masai Mara. I'm Peter. Peter Mbuyole. Kind of work on the ujumbe sasa ya Facebook. I cannot read those ujumbes because thing nya go access Facebook. Bora ganta chimes ni sema ya YouTube. Ngani regente trako anera? I want to ask you this simple question. Yes, a simple question. Kwanya gosabwali haki. Two simple question. Omo Kenya na masingo ngirira muri nembe onde. Omo Kenya na masingo ngirira bale bakumbekire ryogima. Nanya kwanya gosabwali haki. That two questions on there on baby. Tell me your story. How was it? Kwanya gosabwali haki. Igotu. Tell me your story. Yorondoro Jomondoro Solia 50,000 shillings. Ndago tamanganayo. Only to another go to Tassi throwback Tassi. Ayabuna Sela Nyamo. Ayabuna Alice Nyabate. Ayabuna Peter Ambani. Ayabuna Rufa Isabella. Kwanyago saburi haki. How was that story? Na kia mangana yu arenge kwa saburi haki kwa soko saburi haki. Igatu. Today is on throwback that's it tokwe bwatoka tuagoka twaisaneka mogoko tuachenga buya igo twasemania. Kwanyago saburi haki. Yes or no? Kwanyago saburi haki. Wanyayo mwenye kusabari haki. Umeta bande muganja nga mwenye kusaba haki. Asanchire ngamne yo mwanchu muri na bayigo mwanchu mutekere. Ayesi na kenyanya.
Kwanyago sabali haki, ego seaya. Kwanyago sabwali haki, ego seaya. That symbol. How na kia scenario, how was the scenario? Na kia mangana jua renge bako kasaba koso sabuli haki. Namba isi miya koba 07 53 24 18 89 07 53 24 18 89. Abuna sensema ya Airtel. Asansema ya Safaricom nigere 07 08 58 53 75 07 08 58 53 75. Abuna sensemo ya Safaricom. Kolende na boko ngakire simya sensemo ya WhatsApp. Na boko ngakire simya sensemo ya WhatsApp. Na boko ngakire simya sensemo ya WhatsApp. Enamba ya WhatsApp nereri 07 16 05 9823 07 16 05 9823. Kwanyago sabuli haki, ego seaya. Kwanyago sabali haki, ego seaya. How was the story? Nkikia renge bako gasabugo soko sabali haki. Namba ya nesi minaru tisa namba chaje minaru chonsi pi. Asensemo ya YouTube. Facebook mondi kira ujumbe kwa ratingo nyara ko access. Asensemo ya YouTube pakoto nyara ko tira AGR News. Yani abagusi Global Radio News. Genda gali ndikira ujumbe ya haroro. Asensemo ya YouTube. Ngakiresi mi WhatsApp, ngakiresi mi Facebook, ngakiresi mi amini asensemo ya line ya Safaricom, ngakiresi mi line ya Airtel. Tukwa na asenchira ya masema. Jeremiah Orina untiri. Asenchira ngabuni ya otero ko kora iga. Wanyako sabuli haki. Yorobade twaro kwaniro muswati yo mujo sabati 50,000 shillings asili haki. Ega si yale okora ni igare kwa kano 50,000 per month. Kera chiko giga si akanyora kini atabuwaru 50,000 li haki. Nake bani lekeniwe koirandane nataya nirekeniwa Jeremiah Orina untiri no puede dar ti. Es JRFM hello. Hello. Mana mo mgezu. Kwanya kusabuli haki. Lero wanke nyiro moko ke. Na kore ndo. Nanya ko sabuli haki. Sabuli haki ayo. Nanya ko saba. Mwana. Lakini na rule ya. Bona ese kwa ina ndi na ko te kwanya ko sabua. Nanya ko saba lakini na rule. Awo ti na kikiare kitanga ka story kao. Bona ka story ya kaki ya kia garenge na bote mayanga plata. Yes. O taketa ko chini asigete meremi. Yes. Garangeli Mungu anagetenga mateni mbate ndugu ya nere nyumba alinga kingo kora makonya. Yes. Akanteri ya ina mangana makenga itoro mirane to gambe. Yes. Kanteri mukawa geteiga. Mukawa korko livela. Yes. Na matebana tigara to miranoro. Tukambanera kanteri. Maitewani siye kire nencha banne bane barasi gete. Yes. Koi ka ngene na bara mumbai karansi asige to munai to karansi. Yes. Kante vimbra no me den gene ito. Yes. Kante virende to garamune kanya ko lenda. Ne me chiende ko kora. Ini garamune me chiende ko kora. Ngamoaga to kake. Lakini ndo vijana kite akaba promise po. Na ba ngire to yengeremo.
na nengo korale mirimo. Asante sana my brother. Lakini sema nyeteli ya kireli neno mwana wa bagetu. Noje ese kile taranyo mote taranyo. Ni kindro mai sana. Ngakiri ya kireli hoja yani ngote vya nini ngakiri hoja. Korna arali. Yani videli ya gote jereli ni mukaya. Mote yoma ite mwana aranyo kurkwenda mukiti. Na kingo kora monyole mbina bako bakit. Mongwana motena mangana makae ngakende ni mai to ne ta nyana ngakungu ambale mai te ni ya Bai ko ta ye yo mai ya so yuan ke kante ko Mwana unatema wankenya nomokomo ke. Yari musindi. Ebisa munye. Wanyago sabuli yaki. Wanyago sabali yaki ayo monyene. Tell us your story. 0753241889. Nakirangisi mia sisema ya WhatsApp namba nigo ile. Igere 0716059803. Wanyago sabuli yaki. Yego seaya. Wanyago sabali yaki. Yego seaya. How was your story? Today I've enjoyed my day. And I tell you, you didn't go in and go check ya. It's your hello. Hello. Yes. Wairi go wiyo mwana wa getutu. Boire tenianga kima mimbu yore. Yande. Maria matuka mange ngina monto. Nengi yona ya watawa. Tuka ye binte birenia kwanya usabuli yake kose kwanya usabali yake. Nje nara sabirwe. Ona nje nande na wongo tawa nga guchi kero sabuli yake uko ngani abona. What happened? Dingi kia renge kyo. Ono kero omoisi ona renge form tunga kuliga Nairobi. Kasi yane kanda angeliga sinera anchua kore. Yes. Akanyire gasiyo nkalikuri tukyo litu achete nera akagenda gasiemero yo mana chori kulika bantu nganoyo. Ndega ebintu byana bakabwata bakaira tukakoli interview. Mambi aenda taibunga ndegasi. Yes. Ona muna naike gasiga. Twakora kuri pari trende twata bito ende kokora bone gas twesa inuke umuntu asaho chokora. Yes. Tina ikirena atene nire yana ande nkarangiri bino musoja bwe company yiyo. Yes. Aganda biyo mane chango korangiri yare. Kagenda lende ngakonta ndaswa. Yes. Abantu tuli tukeli twenga abantu 13 abantu barenge mwata ni 1000. Ono mane charaswa konta ina ngora ngwaro chimuna nako yande tegero. Yes. Kamotavi. Ono abantu ina ororo wana na injira okara wana chingas ni ku understand na injira kida chenkori ndi chiwa sanda chemwakan. Yes. Akamane kombo na kwalire kende. Kama tabi nara gira saa kumi kurunga paide nara kurunga saa kumi wono kuruwe sina menyete ya triba. Paka kitengera oroje chamu mune ko baidi mambi. Yes, insali kro ride insali maite chamu insali. Ona kama tabi nari ndagira kurumba. Yes. Anda it's okay. Kagenda ona ndo ko ekara njina ndo nkarangiri.
akamboli nkiyokoli akaleta sota cha na bwata ga yi cha ya machani paite yo tindi ko sota ibintu byabire byando che kama tawinche tindi ko ya akamago bweta siringi 200 okonga matawichi yake na tira ranchi yes kataka kuanga radono karengera lintamu ura kwa yanda chibweta mapema ngachibweta wako kalanda no chirocho yes mambi bono li tukolia kabire muna naike asiga na ande musocho lia kandangeri ona karana sawo chinyomba fiteri siminto muna naso bisigo baswa oira muri murangu kwa magoisaransa se kirukia customers ke ko era rende yes kuma yato musacho lia gasie ko murangu yibono omusacho yata etako nde punichi nguruwono gasawo kuleke gusi kumbe desa nera kanyore tulu muntu isitabu uchete wesenera mire mari ko libono okonga to kubonya ni mimi mbaya chabagoire eliyo gidio musacho iri gankona kangana akore tugo nyaka Nairobi nkabwati njira nkaira na guchaka igo company inga yari ngitengera ko sinyarari tengera naroche gaiga ase kwende Kenya Power ansa burore ni manyete nsabu no na ri gitwa ya jitega sie ke company elia aibono ona na waya ndere tegera kinya sai nare tete njiro mwana na gasoma gakura akina gokonyete bado tachithio kora kebekeria ya yanje tingo letia siri tanya Yesu amina kwanya kusabulia haki 07532418 bakali yagindo jongo sabulira senchireri endete hata way down ana watu na kwegereta mama yogo chesa kama wewe no sabulia haki kwanya sabulia haki kwa nangama nje 07532418 bate chinambe chini ko chiri free of charge ensengima no ba USA no bandonse kuranga libosa namba esi mnega basi screen 0708555375 07532418 ngakiranga esi mesa sema ya WhatsApp ara konte ya kurkumna Judy akonte biga Judy kwa mkana tenga kurchinse moja Saudi Arabia niga tegrete au kusigiro por wetra se application te kusigilo por ello ate angere niga sabe tuongo 3 times ekrade ngubwate ID shwari ID na kiwa sabu ongo gaki ongo gyokurwa yani ongo gyokurwa kero kubwate ID ongo gyokurwa because how can we talk about it ID to kotika tonge ID hiyo Wow. 0716059823. Tumatinga kwanya ko sabu ongo. Have you ever been asked to bribe somebody? Kwanya ko bribe umuntu, kwanya sabe bribe.
0753241889 mirongo ibiri na kenda cy'abategeko cy'isa sana cy'abana mu baso ikirere cy'isa cya Afrika ya mocha Jeremiah Orina Ontiri. Our question is very simple. Wanyago sabahongo. Wanyago sabali haki. Ose. Wanyago sabwali haki. That is simple. 0753241889. Enotisano beresano stoverinya moisano stosano stokianda. Inero inamba ya nesimi. Recent ya kuna okemwa nimekuona pale. Wanyago sabali haki. Yes. Wanyago sabali haki. Yes. How was the story? Kindly, genda nsema ya YouTube na tokusanga, nsema ya Facebook tinyo nyako baumira buya, genda nsema ya YouTube ndikira ujumbe yaro, ntabinga how was the story? Na ke story yarenge. Wanyago sabali haki. Wanyago sabali haki. Yego se haya. Obachani wao. Ongiranyeka. Asenchirenga une yo mwanchi muri na boygo mwanchi mutego kwa bagusigla bareko mune kyuma gose mbono nkarego ikaiga okemwa karibu sana Miles okemwa nimekuona karibu sana hizo alitera ndio yororo ntwa mangana mangere by the way simple question I Miles okemwa wanyago sabali haki wanyago sabwali haki That is simple. Mwana bwatandi kwanya usabulia haki morebe tutinda barora mesi mwachi tikulia lero mwanya usabulia haki 0753241889 kanunge birangali byao EJRFM hello yes Na chumana mito wairire. Ndeni yangoyo. Wairire mwana mito. Wairire buyangoyo. Kulaba bunga kaba kibundi. Bundi. Mbuyole. Mujona arundi apera bokendibokole. Kwanya usabulia haki ose kwanya usabalia haki. Kumwaga na nitika sida karabani yamba neli asitende. Obe timanyeti. Mane jika sao karabani ngane di atporo ke rasiane dangane kana acheta igana acheta so mongwa nondina irusina ka kemiana gande ko mukubo nara antoko anener nawana igite nakwana rende nera yes agande ina tiganga ende ko andina banto bara alibenda abamputa ko nita kera nda ko anana barabo bakandangirire ndi cyari cyita cyadai bagande bone yendo karabuna wati bira masakara oga abaga kabamba tagete mbiri tikirita yes era mangana onko renga ngaeri akambuliro tenonyare naona irene to chige chichirende ndatore matesi akangona rienda kamori karenga aranga bati kana bajiri bukomirene nari bande ati nabona mandi yo gutena asigete to kuire ga ama birende bwachete buna bwachete katene na sabande batirende bakamire gas igo gase ga baigo ngawe gasigo. Asante sana my brother Kodak. Aya litukulia.
Ochenga Kenya ndo chenga wa Kwanya usabali yaki 0753241889 0716059823 nsama ya WhatsApp sukwana ngamo njisanga ngamo nanje ndeka ndo chenga nigo chiko yanda kemibira nigo biko yanda kigima asenchele ngamo ne yo mwanchu muri na boygo mwanchu mutakare atenga bako yanda nsama ya Google Play Store application etu yabagu siglo radio etunya ko batoko sanga senchele yabene kimu mwanchu muri na boygo mwanchu mutakare Nrongetana isano cha mutakare chinsa isano naisi cha mabaso chinse chine cha Afrika ya moja simbo tu wanya kusabali yaki mizigo ni na mitu Asenchele ngamune yo Ulinangiri kubugiba ase omoyo na tolole umubaso balili na bakonge kubonsi na baumera nepi gakurange ya balita nimeo gakurange ya balita gakurange ya balita gakurange ya balita gakurange ya balita nimeo Itukeria no mogoka bachenuba kubuka Nabakwite kare nababukipi Abororo nabagende nanjasai guru Gakurangiria marieta nimeo Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Tokore mere muyanya la topane amangana maya mere moye koera na inderigo gakurangiria marieta nimeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo nimeo Tokore mere muyanya sae na topane amangana maya mere moye koera na togende diguru gakurangiria marieta nimeo gakurangiria marieta gakurangiria Gakurangiria marieta Gakurangiria marieta nimeo Majina yaitwa Polo Majina yaitwa Polo
majina yaitwa Polo. Majina yaitwa Poniwepo. Dekaniko chikwenda kima dekaniko chikumnyoka kima. Have you ever been bribed? Have you ever bribed somebody? Ngabone yo mwancho muri na boy mwancho mutakarale. Ite manyete asante sana. Jira kaniko chikana kama jira kaniko chikumnyoka kima by the way. Jidaka chana mwancho muri na boy mwancho mutero chango ngera chire mahiga. Jidaka chana changarire mahiga jidaka chana changa. Respect rubo na abra asante sana. Jidaka chana ngera changarire kigima jidaka chana chamnyo kigima. Kaindire kora gana ko yegasi osabwe yaki. Rutu nyamoyate anga niga korte biasara byechinyanya. Kiralo kore biasara byechinyanya lo tenga onye umuntu gatakete aichoro rwegereti yake mu byechinyanya. Goikari yaki. Rutu wa